دقل بريس بلال صنبور شابدير سياسي لأوفيسير من لأنقرة قلتو بيجن زيادة تردكين سرفين بشاري بريس بلال تو بخيراتي جبو كردستان 24 درباره اوبراسيون تركيا لسنور عراق وسوريا هروها او آلوزين لروشالات نافاراس درباز دبن پیشبینی دکن حکومت رجب طیب اردوغان چه بریارکی بده؟ Türkiye jidema dirêj ve haziriya ve operasyonê dike. Di nava va meha de Türkiye planê Türkiye ew hebû kî digotin em ê bikevne Sûrî rojava komple em ê bixine bin destê xwe bin kontrola xwe. Yalnız ev planê Türkiye, İran û Rusya li vî planî de wisa ne baş dirêntin. û ince varocacı unzanın di rojhelata navîn krîzeka mezin di nava İsraîl û İranê de heye İsmail Haniyê hate kuştin yani rojhelata navîn di vê demê de gelek alûzî heye. Ince dewêlê dî jî naxwazin Türkiye biryareka operasyona leşkerî bide baweriya min ew e kî Amerîka û İran û İsraîl elber ve biryarê pozisyoneka negatif e bisektin. Bale. Türkiye li ku deravan alûziyan daye li rojhelata navarast? Türkiye hakikaten li her derê vê alûziyê de ye. Wextê em li Sûrî dirênin û zanin di mesela Sûrî'de Türkiye gelek erdê Sûrî dibin destê Türkiye'de ye. Dûrda askerê Türkiye hene. Wextê li Iraqê dirênin Türkiye li wir operasyonê gelek mezin dimeşîne. û Türkiye divê mesela herba di nava Hamasê û İsraîl de jî Türkiye got devleta İsrail terörist e Hamas leşkerê azadiye mücahide azadiye em li ber Hamas diseknînin û di cinazayê İsmail Haniyê de Türkiye wezîrê derve serokê intelijansiya Türkiye û serok Alikariye Serokomar Cevdet Yılmaz yani protokola Türkiye tev beşdari ve cenazeyi bun ev jî dişanî de Türkiye mesajek da İsrail go em li hemberê tene em te neyar dibînin em va qetl û qîtalê te ve kuştina Haniye û kuştina Fuat Şükrî wanakê tevî şermezar dikin. Yani wextê em li vê resmî dirênin Türkiye di her alûziya rojhelata navîn de heye. Zor baş e. Türkiye divê demê dawiye da daxwaza asayikirina peywendiyan diketin digel Sûriyeyê. Bi nerîna we wê ev mijar serbigire di demekê de ku Beşar Esed dibêje mercê serekiyê asayikirina peywendiyan yan hevdîtina Beşar Esed û Recep Tayyip Erdogan ev e ku divêtin Türkiye hêzên xwe vekşîne. Lê niha Türkiye behsa encamdana operasyona diketin di nava xaka Sûriyeyê de. Me suala we nebist. Kaçarek hadi tekrar bêje. Dibêjim divê dema dawiyê da divê dema dawiyê da Türkiye daxwaza asayikirina peywendiyan diketin li gel Sûriyeyê taybet hevdîtina digel Beşar Esed gelek caran Recep Tayyip Erdogan ev yek behes kiriye û hewildan jî hene. Yani ev asayikirina peywendiyan demekê da rojhelata navarast di alûziyan da derbaz dibîtin. Yani wê bikar be ser bigire yan jî di demekê de ku Beşar Esed yek ji mercên wî ev e ku divêtin hêzên Tirkiyeyê ji axa Sûriyeyê derkevin pişra wê asayikirina peywendiyan dest pê biketin. Vega Türkiye gelek cara got de dixwazin Erdogan û Esad بهفرة بجفنين بناء أول تكلتية شخصي وتكلتية سياسي بكن أما حتى فيغا حكومة سوري رژیم اسد برسفه پوزیتیف ندایه اردوغان مساجه که پوزیتیف شی ندایه اسد چی دیجه
eğer em bicivninin şartı min hene, şartı mazınca gereke leşkeri Türkiye jaha Suri derken. Bale. İnca ev tişteki ne mümküne? Yani Türkiye'de je ez ketme ure milgur sistemek avekirye ejvur derna kevim. Yani hata ev mesele liser ma'sede be em dikarim bejin dideme ka nezde ru tekiltiyek dinava her du devela de çeyna be ama dideme ka direjde ihtimaliyek heye em dikarim bi bejin. Zor başa. Bu çi çima Türkiye divê demê da xaza asayikirina peywendiyan diketin. Di demekê da nêzî 13 salan ya mişin 12 salan dijatiya Beşar Esed dikir. Gelek caran Recep Tayyip Erdogan Beşar Esed weke tawanbarê ceng dida naskirin. Yani tiştek hat guhertin li Sûriyeyê heya careka din Erdogan da xaza asayikirina peywendiyan bike. Yani Türkiye geçtiği ser armanca xwe li Sûrî. Çünkü di sadî de deh perçe Sûrî dibin kontrola Türkiye'de ne? Türkiye askereki, leşkereki mazın kısmı Türkiye Tamam, kek Bilal gelme bimine hel ser heman mijare o mijara neha az tu gutu beş diken civina kabineya Recep Tayyip Erdogan bidavi hatiye neha kongre karoşnamavaniye ya da axivit bilam hevra guhdar biken pişame gutu beş li ser mijare biken. Bilal nizanım tahaş axivtinin Recep Tayyip Erdogan bun dest peki bahsa روشا نوا ترکیه کرو هر وها کریزا آبوری کرو گوت کو ده دما 10 سالن رابوریین سر حکومتیه دا مرول کی باش گیرایا مسوزن خجه بجه کرینه لی حوالاتی جی ده همبر دا گلیین دیکن ده بیجن ایتر انفلاسیون روش بروشه بلند با هر وها کلوپل به بها دبن ایتر روشا مگله کی پریشانه İthalatımızdaki düşüş eğilimi aynı şekilde devam ediyor. Kak Bilal tahaş min heye komentata li ser axiftinên Recep Tayyip Erdogan çibûn di Kongreya Rojnamavanî da destpêkê behsa rewşa navxuya Tirkiyeyê kir ku rewş îtir roj bi rojê baştir dibe em kar dikin me plan hene me hewl dayne ji bo ku jiyana hawlatiyan xweştir bikin dibêje di dema 10 salan da مسوزن خل همبر حولاتیان جبهه کینه لی حولاتی جی دبیجن ل ترکیه ولاتی کو انفلاسیون هیا کلوپل به بهاد بن درجیانا ما پریشانه این چی دبیجن که کو 2002 yılında Vega Erdoğan de mesaj da nava hundur mesajı da dünyaya mesajı nava hundur go از سرکوماره me وسا ne سرکوماره ki tembelim ez سرکوماره ki daim hareket dikim daim ez zab dişukulum evet şuklaciş buna milat dikim ez harol cgekime diçim vadera proje açetkim va proje filme seri merak nekin ez çiş destemite ez dikim yani به اوای جملت خوازه باوریا ملت بلا به اردوغان هبه یاد دواجی اردوغان مساجک دا اسرائیل گو اسرائیل تروریسته اسرائیل جنوساید تکه ام قطعیا حکومت اسرائیل و سیونیستا ام قبول ناکن ام و مخاطب ناکن ام آلیکاریه حماس etkin ام آلیکاریه گل فلسطینی etkin Türkiye به هر آوای آلیکاریه فلسطینیت که Türkiye و گل Türkiye evi politikaya devam بکن yani gelek mesajı ka tuş da İsrail باشه mesajın Erdoğan her tüm tündün lehember İsrail'i لی اگر جته بپرسم اف مساجه و بکوین واره پراکتیزه کرنه دا یعنی جتنی آخفتن دبن شبو مدیاه Vega praktisa Erdoğan go unzanın mahkeme de hakkı İsrail'de
internasyonel mahkeme hatiye vekirin hakkı genocide de dejin İsrail wer genocide ke devê mahkeme de Erdoğan go hükümeta Türkiye beşdariya ve mahkeme bibe müdahil bibe o Türk dîsa go em ji Amerika ra dejin ji dewlê Avrupa ra jî dejin gerek alîkarî ji İsrail re biseknînin heta û alîkarî bidin ev genocide devam bike biriya diplomatik em digo em çiz destê me were em bikin yani bi vê awayî Türkiye Erdoğan dêje ez çi dêjim ez aynı zamanda wî dixme pratikê jî zor baş e kek Bilal eger dawî pirs eve bîtin di sosyal medyayê da min komenta hindek hawlatiyan vexwan li ser rewşa Tirkiyeyê yek ji welatiyan digot yani Recep Tayyip Erdoğan yan jî bijin hikûmeta Recep Tayyip Erdoğan nekariye rewşa navxuya welat çareser bike welat ber bi xirabûnê ve diçe enflasyon gelek zor e xelek perîşan e wê çawa bikar bîtin rewşa Felestînê yan bijin Xezayê çareser biketin yani hine gele Türkiye ve tezi ve fikri tinne zaman yani dejin ekonomiya Türkiye ne başe sefaleti fakiri zarureti gelek zede dibe Türkiye'de yani duruma me ev be eme çeva beşdari krize şerre mazın bina şerre Hamasu İsrail bibin eme çeva beşdari kriza Suri bibin yani bive avay halk hinek halk mesaj dedin Erdoğan dejin dev der ve berde mesele pırskireka nava walat çareser bike er kavata tehebe zor başa Beres Bilal Sambur çavdere siyasi le ofise mele Ankara'ya gelme bu gelek spas bu şuruvetten kek Bilal her bijit